Nikola Jokić je prošle sezone osvojio MVP nagradu. Bio najbolji igrač tokom cijele sezone. Ove sezone je čak i bolji i ima velike šanse da osvoji MVP nagradu back to back. Međutim, tema koja se konstantno provlači kroz medije i naravno internet je odnos sudija prema Jokiću. I to traje par godina. Svi smo mislili da kada osvoji MVP nagradu da će stvari da budu malo bolje po njega i malo bolji kriterijum prema Jokiću. Da će da dobija više slobodnih bacanja, da će lakše da mu sviraju faul, mislim sve ono što bi trebao da ima jedan MVP. Sigurno Jokić nije neki igrač rotacije pa da mu se ne sviraju faulovi i da ima odnos kakav ima trenutno. A pitate se kakav je to odnos. Sigurno nije dostojan MVP-a, gdje imamo primjere tokom cijele sezone da je kriterijum apsolutno isti prema njemu. I to što je osvojio MVP nagradu nije promenilo apsolutno ništa. Nije počeo da dobija više slobodnih bacanja, sudije ne sviraju ono što trebaju i manje više mu sviraju tek treći ili četvrti kontakt kao faul. Zašto je to tako? Zašto Nikola i dalje nema kriterijum kod suđenja kakav stvarno treba da ima? Ako uzmemo poziciju centra, njegov stil igre, fizičku dominaciju. Pre nego što pređemo u sam video, ako želite još ovakvih klipova na kanalu, obavezno stavite like na ovom videu i pretplatite se na naš kanal, besplatno je. Također nas zapratite na Instagramu, Telesport Srbija i postanite deo najbrže rastućeg sportskog portala u zemlji. I također skinite našu aplikaciju Telesport Srbija na telefonima i tako pratite najnovije sportske informacije. Linkovi su u opisu videa. Kao neko ko je pogledao sigurno preko 95 utakmica Jokića u NBA ligi, koji je gledao Denver kad je bilo 1000 ljudi na utakmicama, mislim da je sasvim korektno da mogu da pričam o ovakvim stvarima, zato što sam gledao i stekao utisak kakav je Jokić bio na samom početku i kakav je bio odnos sudija prema njemu godinama unazad. Uzet ću za primjer Embida, igraju na istoj poziciji, fizički jako i za razliku od Jokića, Embiid je po nekima zgadio košarku ove sezone. Do te mere da nije gledljivo i da je ružno. Zašto to kažem? Mogli smo da vidimo sigurno u desetini utakmica ove sezone da je Embiid šutno po 15 plus bacanja po utakmici. To je išli na broj 20 plus, gdje smo mogli da vidimo da sudije sviraju svaki mali kontakt gdje i daju prednost upravo Embiidu, a ne njegovom defanzivcu, gdje uglavnom ne puštaju neku tuču i kontakt protiv njega, već odmah sviraju faul. Pa imamo momente gdje Embiid nekoliko napada za redom izvodi slobodna bacanja. Imali smo priliku da gledamo Brooklyn protiv Filadelfije gdje je Embiid šutno čak 19 slobodnih bacanja. I sam Durant je nakon utakmice rekao kako je to možda i dobra stvar bila za njih, gdje je Embiid gušio napad i igru Filadelfije i tako njima olakšao posao. Što je svakako zanimljiv način gledanja na takvu situaciju i sigurno je jednim delom bio u pravu KD. Mislim, nemoj pogrešno da me shvatite, Embiid igra stvarno sjajno ove sezone, međutim da li ćemo stvarno da damo MVP nagradu igraču koji izvodi 20 bacanja po utakmici? To je tema za drugi video, ako želite da napravim jedan video o tome, ostavite like i komentar. I sada dolazimo do toga zašto Jokić koji je superstar, MVP, nema takav odnos prema sudijama. Zašto Jokiću ne sviraju svaki kontakt? Mislim da je igra slična u fizičkom smislu Embida i Jokića. I jedan i drugi igraju dosta na post igri, koriste prodor i napadaju reket. Većina poena i jednog i drugog igrača dolaze iz reketa. Tako da sigurno nije zbog toga što Jokić možda šutira više trojki i izvlači se iz reketa. To je bilo bitno da raščistimo pre samog početka. Kogod je pratio nekoliko utakmica Nuggetsa mogao je da vidi da su ruke Jokića kao da se borio sa lavovima, a ne igračima. Mogli smo da vidimo na utakmici protiv Warriorsa da mu je vrat bio ceo crven, da je Looney odradio odličan posao u odbrani, ali i pored toga je napravio jednom 20 prekršaja koji bi se svirali da je Embiid bio sa druge strane. Mogli smo da vidimo da igrači udaraju Nikolu konstantno, pri šutu, na postu, prilikom prodora, mislim možete sami da navedete svaku moguću situaciju. Gdje je Nikola Jokić izvodio u prosjeku 5-6 slobodnih bacanja, a Embiid po 20 u prosjeku. Mislim, to je samo primjer. Ne kažem da Jokić mora da izvodi 20 slobodnih bacanja u prosjeku, ali ono što mora je da ima drugačiji kriterijum kada je suđenje u pitanju. Ipak nije samo neki igrač tamo, već MVP i superstar i neko koji je u top 5 igrača u ligi, možda i najbolji trenutno na svetu. A svako ko prati NBA malo duže i detaljnije zna da je ovo liga igrača, a ne trenera. I dolazimo onda do glavnog pitanja, zašto je to tako? Da li ga jednostavno sudije mrze? Da li je to zato što je iz Evrope ili je to nešto treće? I ne, nema veze ni sa jednim, a ni sa drugim toliko, već je problem u tome što igra za Denver. Da Jokić igra za New York, Lakers-e, Boston ili neku veću franšizu, mislim da bi beležio sve puta 2. Glavna stvar je novac, marketing. Lakše je izreklamirati igrača koji igra u Filadelfiji nego u nekom Denveru.
Popularnost franšize mnogo utiče, tako da koliko god je Jokić dominantan, nikad neće imati kriterijum kakav treba da ima u Denveru ili nekoj slabijoj i manje popularnoj ekipi. To je jednostavno surova istina. Denver kao franšiza nije popularna i NBA jednostavno nema nikakve koristi od toga. Mislim da je dres Jokića nije ni u top 20 najprodavanijih dresova u NBA ligi. To sve samo govori o tome. Da Jokić igra u nekoj velikoj i popularnoj franšizi sigurno bi bio jedan od najpopularnijih igrača u NBA ligi. Ima sve potrebno da bi to bio i na terenu i van terena. Tako da dok god je u Denveru mislim da neće nešto bitno da se promeni što se toga tiče. Ostavite mi i vi vaš komentar i šta vi mislite o tome. Hvala svima što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!